iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Auntie, Mapantan. Baliwan tanto manen timang sarungkar iti tanam da papakin mamam. uwan auntie. Papa, Mama, panahon da kayon. Umay da kayo tumanon sa rungkaran kan Auntie Biday. Adaytan, agarbisan anak. Mapantan iti nakay paradahan tilugan. Nay, adaytan gaya man ni Dani mangyag iti payong. Sa di na tinagapan nyo, ante. Ijay Memorial Park. Kasta ka di. Sinarungkaran me iti tanam da papayaw. Dadal kayo lang iti oras. Anya? Oray man kiti inuras sa sarungkaran nyo idagbiag da pay aya. Reggie? Masapol nga klunin tayo nga awandan. Anya? Nung awan patikan ka da papa kan mama, napatig ka niya. Napatig da kanya nga masapol nga awaten tan nga awandan nanang mera. Saan ko abas sa maawat tinapasama ka dakwada? Gaputan na tayo da. Babaad ti kinaranggas ti tao. Anya? Aramida kamin nga oray maibos tinabati da sa nikwa. Mamanlaki din no asino dagiti kriminal. Kasano kumapay matiliw dagiti kriminal? Patsek, adan tumot lang makita pa maneknek amang itudo iti kinasyasino dagiti kriminal. Agsaysayang ka lang iti oras kan kwarta iti kasta nga ramidem. Sana mabalin gawan matawid ko. Sana mabalin. Nasa bali ti makaikot ka ni Mera. Sana ka paborit ti kahit na. Nga oray may buskan ti sanikwa da papana. Naglaingan. Sana mabalin. Iso nga oray anyat mapaspasamak. Masapol ang may patungpal ko ti planok. Sa di numanan ti papanan niyo, mera anak. Adala si kaswek, auntie. Aganad ka anak ko. Uwan, auntie. Ay, matanda na aganak kami. Kalpasan ti kasday anapasamak kada papakin mamam. Ang mga no pagaramidan da kamot iti dakas dagiti kriminal. Auntie, patsek amatili tumot lang ti kriminal. Wano dagiti kriminal. No saan man may maysa. Kuna ni Hepe, saan ang mabalin a grupo dagiti nagaramid? Mabalin Ngam ti pagsidaawan da. Awan ti force entry dagiti kriminal. Ay, day tati nakakaskas daaw. Ngam ituloy da kano ti agimbistikar. Kat no awan lata ti maramid ang dagiti pulis. Kidawag ti tulong ti daddo mga ahensya ti lintag. Nga isut mang imbestigar iti napasama. Sa dino ti papananta, madam. Madam manen, manong gani. Di mo't kunak, ano datalang teksang sango, kan awan tayo balay kan opisina, awagan naklatay tinagan ko. Sige. Mabainak lang amin. Ta syempre, da kayo ti boss ko. Wan, ngamjak kayat nga awagan nak itikasta no duwa talaan. Iso hambal ka launay. Day tati dayawag kan ka. Kan, sikat ti driver bodyguard ko. O sige. Saan ka ngagdanag? Kalpasan ti pa nakasarot da papa ka nama, kan ti pa nakapapatay da. Gusto ni Auntie Biday. Ang mga nasyak ti isaruno ti kriminal, wano lang iti kriminal. Talaga ka di nga awan pa'y suspect dagiti polis? Awan pa'y. Ngam, adda ikon konsiderada. Anya day ta? Di ka awan ti force entry dagiti kriminal. Uwen. Nakakaskas daaw day ta. Iso nga ibilang da, amay sa nga inside job tinapasamak. Mabalin. Wano saan? Am-amo da papa ti kriminal. Nga masino ko ma? Wano asino da? Panagkunak.
No saan ang may sardeng ti investigasyon, mamuan tumatlaang. Wen, dakkel tinamnamak ang maipaayan iti hustisya tinapasamak kada papa. Sapay la ko ma. O sige, iparadam iti sangot ti masunga da bangko. Adalay nga si kaswek dita. Sige. Naisang sa ngayon ti kinapintas ni Mira. Bagay launay ti long hair na. Ti kalit iti agsumbangir a pingping na. Kendag iti kasla agbalbalikas a mata na. Dagita tinangkayaw kanyak. Angam amok asa anak amay kari. Tabak nang da. Idinto asya. Ket nanumulaan. Dagiti pimatay ka dagiti naganak ken kuana. Anya nga tati motibo da. Awan kanungot na pukaw kadagiti napapatag abanag iti kwarto. Dagiti dadakkel da. Sa di naman ang tinaparan ni Manang Mera, ante. Napansiguro iti opisina Salbag. Antak mong masapol ko ng kuwana. Anya manan. Dumawat iti kwarta. Ay hikas ta ka day. Anya nga tayo ti mabaling nga ila ako dito. Tagil na ako Ha? May lakaw ko nam. Wen, masapol ko lang iti kwarta itamad lang. Urayem na tanti kabsat mo Aga pa kayo manan no agaramid ka iti inuan niya laditan. Alak, paikit din ti tawid ko. No, bingay ko kadag iti naganaking kuwana. Anya? Mapanta pa iti may nga ahensya at intelligence agency manong daning. Sure. Among ka di dayang opisina? Amok, don't worry. Wen kayam? Sa tino ti anti pamilyam? Dagiti anak kan asawam? Baro akpay laeng Mira. Wen kayam? Nalipatak matan. Ada gamit ti resume. Nilaangan nanang ko ti adda. Ngam makipagnanaad iti kabsat ko iti launyon. Okay. Ada kaayan-ayat mon? Awan. No pay adda korsonadak. Ngam saan nakamay karikan kuana. Oo, apay mat. Nakurapay aklaang. E dinto ta adda mabalinda iti biyag. Apay. Dayta ka diti pagrukodam kan ayat? Adda bain ko. Ken saan ko akayat ti mapaay. Tamuklatan ang mapaayat. Kasano nga mo mamapaay ka? No saan mo paimot ngayong bagatirik na? May tinoasino man dayta. Maiturad ko nga ibaga tirik na. Ngam saan ko akayat ti mapaay. No siyak, saan na ti status ti biyag ti pagibasaran iti panagayat? Gaputag panuray iti pitik ti puso kan diktar ti panunot dayta. Nataawag ko. Namit kang auntie biday. Hello, auntie? Mera anak, sa dino ka diti ayan niyo? Ada kami pa lang dito opisina. Ay, hindi kami ready. Agpagpagungan ito saan na ka amauray. Kat kung na masapol na ti kwarta. Kat no awan ka pa'y asumangpot. Agila ko kanu kadagiti alikaman dito Anya? O sige, ibagayo kan ko nga gawid kami kan Manong Dani. Ibagayo nga orayan nak. Isut ibagag. Sige, bye. Bye, auntie. Ay, talaga barumpado tayo dyan kabsat ko. Oh, adda ka di parikot agdardaras ta nga agawid, Mira. Adda, agwalwala ka na ni Reggie, di balay. Kasta ka di? Barumpado talaga tayo dyan kabsat ko. Ay, gusto ti ko nam. Awan ka di trabaho na? Awan, ngamsang nagbidot. Ta oray kapsat ko, paibalod ko. Oras na nagaramit iti may kaniwas. Panya dito nga aramidang Bridgie. Nasaya tadakan, Manang Mera. Oy,
Saan ka nga garamid iti sana nasaya? Taore kapsat ka, paikulong ka. Anya? Ibagakan ka, ha? No anya dagiti aramidem idi kada papaken mamaasaan da ka matubngar. Saan mo maramid kanya? Anya? Nagsasaw ka kung na sino ka magtin nakalaingan. Saan ka mang rabrabak? Tapno adda kwartam, agtrabaho ka. Anya? Awan maoray mo kanya ka. Nagdakalan ka bagi. O saram day ta abagi, tapno agbiro ka ti agpaiken ka. Pwes, ala akong tibingay ko, iti kinabaknang, dagiti dadakkel ta. Anya? Itedmon, na makamuak mo tinitibiyag ko. Kasta ti kayat mo ang mapasamak. Kasta nga ron. Saan? At dapay kayat ko ang mapasamak sakbay day takid kidawam. Anya? Nadan tumapati. Isot pangalaak iti ko ken ka. Anya ti kahit mo asawan? Kayat ko payaduktalan no asino dagiti narangkasan ng papatay kada papaken mama. Sana mabalinda ito eh. Uray anyat mapaspasamak. Awan sa bali ang makapagnumar ka dagiti sa nigkwan. Anapanawan da doon ang silmo kinton niya kwada. Diyan mo siguro ni Mira kat saan ko pa'y nga mo amay saklang ampon? Ha! Mismo adagiti naganakin kwa na tinakaibaga asandak nga anak. Nimbaglangan, tanangag ko idi ti panagsasarita na. Asyak kat may siyang ampon da. Kansyak pa'y ti parikot da. Talaga parikot ko da ti Reggie, auntie. Aganad ka kenkwa na anak. Adda ngamin nadlaw ko kenkwa na. Anya day jay? Kasla nabartag saan mat nga agat arak. Nadlaw ko man. Kanakalablab pa ka dagiti matana. Apay nga taakas jay. Sigon ka dagiti mapasbasak. No kas jay ti tao. May sa kano o pakadlawan iti may sa drug user. Anya? Hoy, Dani. Naginom tayo. Ay, sorry Reggie, sa anak nga uminom iti ara. Naginsisingpat ka mat. Pudnuti ko na. Sa anak nga inom iti ara. Amo ka. Naginsisingpat ka, takursunadam ni Mera. Anya? Saan ka di apod ko na ka? Nagpintas ni Mera. Saan mo nga mo ti sasawam, Reggie? Amok! Sa anak pa yan nabartek. Katima ko na kanya. Saan ko nga ipalubos ano asino laditan ti makaikot ken kuana. Anya? Iso ako'y daw ka. Saan ka ngagbidot ang mangarem ken kuana. Tas siyak ti makalaban mo. Mawatan, Kasta tinaybaganakan ka? Wan nga rod. Pilpilitan nak nga uminom iti arak. Ngam, saan ko apinatgan ti kayat na. Parang pado talaga. Urean niya kano ti mapaspasamak. Saan na nga ipalubos? Ano asino laditan ti magaram king ka? Anya ko matibibiyang may tiriknak. Agkapsat kami nga peso. Ngamjak na mo. Taore idiubing kami. Adayon tiriknak kan kuana. Mira? Awan mariknak kan kuana. Kas itirik na ti may sa akapsat. Amangan no. Saan mo matakabsat? Anya? Saan nga ta amay sa kada kayo kat ampon? Anya? Anya kaditi ko nam adamagam kanyak, Mera anak. San ka di manipod ubingak? Da kayon tinangay aywan kanyak, auntie? Uwan. Siya kun anak. Iso nga, imbilang kamutin kaspudpudno nga anak ko. Gaputa, kapsat yo, tay di mama. Uwan. Gan sa anak mutin na nakiasawa. Kaya't naasawan, no da kayon edi naipas ngaya. Ada kayo mat nga rod edi naipas ngay ni Reggie. Ha? Auntie, ibagayo ko makanyak tipod no. Kinapudno nga? Kapsat ko ka din ni Reggie. Ha? Apay nadamag mo kanyak tita. Auntie, naimatangan nyo ti panagdakkel mi. Ngamin, pulos asaan kami ang kinaawatan, bayat ti panagdakkel mi. Kaglapot siyak iditin inauna.
Kanay nga ibaga da papa, ajak ra ba nga apaan ni Reggie? Ibagakan katipod no, Mera anak. Kat panahon siguron, amaamuam da ito eh. Auntie? Pudno ka diti atap ko, asaan ko akabsat ni Reggie? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Wan, ampun laeng dapapam. Kunakon kat. Sana gaya man nagbidto titi atap ko. Anya ti planom ita, tanaam mamon ti kinapudno. Agdamag kiti abogado day ti papakan mama. Kayat ko amamuan, no legal ti panangampunda kini Reggie. Panagkunag katawan. Taimbati laeng iditigayem ni mamam kadakwada. Anya? No pay kasta, na irehistro kas anak da. Kasta ka di. Wan, anak. No kasta. Bali pudpud no akabsat ko. Wan. Ngam, tila ang may bagak kataganad ka. Dapat siya nga dapay sa bali apanggap dagiti kriminal ken ka. Pinampanunod ko tinaamak. Nimot manong dani dya kwat-kwat iti si Diktik Rahe. Kalkalpas na nag-car wash. Bagay na tisuot na. Naka-boxer short kan nakasandulan. Napunar ni manong dani. Ano sana kagbidot? Basic steps ti karate, ter aramidan na. Malagip ko lakit nga rod iti high school kan college sak. Memberak edi ti taekwondo team ti pagkadalan ni. Ngayon di nakapagturpo sa kwan. Naisardan ko magtan ti nagpractice. Ay, apay kiti asaan. Ibagak kan manong tani. Taag-enroll kami iti gym. Tapno ma-revive ti athletic body. Iti may imatangak itakan manong dani eh. Sa nagagangay niya baro. At dan sakit di amuna iti martial arts. Manong Dani, karatista ka di? Ha? Kwa, saan, Mira? Akan mabalin ka di nga awagan naklatan itinagan ko? Sige. Basic lang ti amok. Amom? Aday singasing ko. Oh, anya day ta? Agpakuyog ako makan ka. Sure. Oray sa dino. Tapag rebengak ti mangkuyog kan mangsalwat kan ka kas driver bodyguard mo, Mira. Okay? Kas driver bodyguard mo. Pag rebengak ti mangikanawakan ka, iti anyaman na paggad. Nga oray pa'y pakatayak. Wow, anyan data. No, Thank you, ko ma. Anak kayawan at kan ka, Mira. Amom, kahit ko tag-enroll iti gym. Kahit mo, Mat? Kahit ko kami na ma-revive, di ba iti sports? Nadaripas pa sa akong natilingat, Dani. Uwan nga raw. At iti tawel mo. Thank you, ha? Ni oras ka. Kasta una yung talangit mo. Itay at data iti taekwondo gym. Nakita ti panakipractice mo kadagiti aday jay. Nakita kat nalaing ka. Kinapod mo na. Naisardan ko lang, edi. Busy kami edi, iti panagadal ko ti college. Kasta ka di? Kunakon ka. Kanori si kamo da. San sa lang nga basic move dagiti nakita kan ka iti karate? Wen, adamot basit amok iti martial arts. Ta dayta ti may sa pagasmak iti adda kiti college. Kasta ka di. O nya, agawid tan?
Wan, kalpasan ti pa nag-shower ta, adan to pa pananta. Maudi ang mapantay ti opisina. Ngam, dumagas ta pa yung agkapay ti coffee shop. Pagin inanaan ta. Ay, salbag. Nasakit ti ulo ka na karing. Antibiday, timlanak man iti kapay. Nakaliin kagaya mo, Reggie. Sige, mabiitlaan. Ni Mirante. At tuyon ti kapay. Ah, Nasapa da arimuar kendani. Punada, mapantala ang agjageng. amo yun ti. Ata sa pala panggap daya driver kanimera. Sa bali apanggap ko na. Iti kinapintas ni Mera. Imposible, adi makayawan. Awan dakes na ta barukan balasang damat. San kong ipalubos? Anya? Sana mabalin ano asino la ditang ti pagtinagan ni Mera. Anya? Nalawag tinanggagyo ang tibiday. Aguray ka. Mera kun ko na matlatan iti kabsat mo. Abayan di. Sigurado kayo? Akabsat ko ni Mera? Anya? Amok nga moyo ti kinapudno. Takabsat mo day di Doña Guada. Ha? Kas driver ken bodyguard ko. Masapol am-amom dayto eh. Kani sumat lang ti kayat ko ngay pakaamo kada direktor iti investigation agency. Anak patulungak. Tapno maamuan kan matiliwan dagiti suspect. Iti pan nakamassacre da di papakan mama. Anya dayta? Kayat ko paliiwam ti amin agaraw ni Reggie. Nga, agan nagkakinkwana. Anya ti kayat mo asawan? Saan ko apod no akapsat ni Reggie? Anya? Wan, ampon kanulaan dagiti naganak kanyak. Anak kanu ti gayem day ti mama. Kasta ka di. Katsapay ko ma. Tadi pumudno ti atap ko. Nadlaw ko. Sa bali titigtignay na. Kaslagar aramat iti maiparit nga agas. Gusto ka. Kasama ti madlaw ko kankwana. Spoiled brat ni Reggie. Napampanoy-noyan iti amin na kayat na. Iso amanipot ubing kami. Kan iti at tanakam ko. Pulos asaan kami nga kinkinawatan. Amo na ka din nga ampunlaan. Tayta ti tsaka mo. Ngam nasa o kanyak ng tibitay. Nga agan nadak kano kini Reggie. At damat kaya man tinapintas sa kapsat ko. Naimak man, tas siririing ka na sang petak. Wan, adda ngamin pagnak. Kasta? Bagay launay king kati jogging suit mo, my beautiful sister. Nag-jogging kayo gayam iti driver mo. Wan. Masapol ang mawatwat ti bagbagi. Narikot no may ikandatan. Naggasat ang tagbalin na boyfriend mo, sister? Napintas ka lang ako rin. Bak ng kapay. Ako rin ka. Anya ka di danda sa sawam. Salpak natin. Ngem, Kita na kanya. saan ko nga ipalubos ang may salangat driver ti pagtinagam, my sister Mera. Anya? Tandaan ang daytang imbagak. Yawanan pain. Anya di kaya't nasawan. Nakituta kiti day diyang imbaga na, auntie. Iso ako na nga aganad ka. Amo na nga tan amay sala nga ampon? Saan ko nga abaw? Auntie, ita lang ay bagakmat kada kayo rito eh. Aganat kayo matkan kwa na. Ha? At tapos nga adda mo ni Richie iti pan nakamasak day di papakan mama. Anya? Wan, iso pasipsiputak ti amin agaraw na. Mira anak. At daraso no apay nga agata pakiti kastoy, auntie. Anya dayta? May sa ti findings dagiti investigador. Ano force entry.
Awan nakita da idi agapwanan. Anapilit anasarek di kwarto da papakan mama. Ha? May katwa. May saragayang ngampon. So, kaya't naasawan. Awan tima ko na arik nana kas anak. Diyos ko. Hello, Gina. Sa dinutin mo? Adak may lang dito yung apartment ko. Apay? Nagkita tayo iti hangout tayo. Sige. Anyang ka oras? Itan. Kasapulak namin ti bato. Okay. Ngam. Awan. Credit kita. Ah. Anya? Alam sana parikot magkepi. Basta, at trabaho ka muna. Ay. Sige. Mawatang mo di kahit mga son. Saan ka ngagdanag? Good. Ang bumet nga awan libre itan. Namok. Salpak. Mas dawag ken ka? Nagbaknang dagiti nangampun ako ng ken ka. Ngam. Awan makukwartang. Saan ka ngagganat? Nadapay nga min nagitilapad. Lapet. Kasangarod. Aw paya di mo iwalin dagita alapad. Mabitin. Nasken ngay kutak pahinga mo na. Sakbang patayak. Anya? Masapol lang nga maplano ano sayaan. Tapno adayon to asyak ti atapan da. Good. Sige. Ang ginuray tan ijay hangout. Bye. Bye. Kas itinakunak. San amabalin. Ajak to pagnumaran ti kinamak ng edidad Don Anselmo. Kentunyak gwada. Isumot lang nagbalbalyo dan iti panang trato da kanyak. Idi agkangay. Tasandak mo't gayam nga anak. Kunada apang disiplina da kanyak. Yamsan mo't gayam. Tasandak mo't nga anak. Nilang mira ti anak da. Ha? Agsagan rin jay mo't amira kanyak. Lunasit nga mo na. Sakpay apatayak. Abaya kas tati pa ng kitam kanyak Mr. Driver. Awan. Amang ano nalipatan timbagaking ka. Anya DJ. Naglaka ka madten na nakalibat. Anya ti kunam nga imbagam kanya. Nga amangan no nalipatag. Nagaduma dagiti imbagbagamon kanya. Loko. San ka man nga pilosofo? Taamang ano madisnog ka. Anya nga min DJ, sir. Ah. Kasta. Agdayaw ka kanyak Mr. Driver. Sana driver tinagan ko. Ah, talaga ang mga asar ka. Anya nga tano para manang ka. Adda ka di ka po nangaramidong kanyak dayta. Talaga kumuri ka. Nakasta. Di ma, nasipaw mo. Ayip ka. Saan mo tinitiran di ima? Masakit ka na. Awan karbangam amang bastos kanya. Ta saan asikati amok. Ipatong ko. Sakit ka po di panakaisaltit ko. Ayip ka. Kundi lasto ka. Kunamat no asino ka. Ngamsaloy ka matgayam loko. Bayadan to tayo tingin na ramin mo kanya. Agpapawi ka to. Kasta? Kaya't Ayop ka! Danto aldam ka niya! loko. Tiko na atrasan ka. Saan nakpay lang am mo, loko. Nakita tinapasama ka na kayo, Danny. Sorry, Mira. Angam,
Bastos ngamin dayjay nga ampon. Kunam no asino. Naisabsabit matla ang gayam iti pamilyayo. Pudno dayta. Lading itak tinapasamak, Mira. Di mo pang panunutin dayjay. Nasayat mat. Tapno da pagpampanunutan na asaan nakaabas ta kabailan. Nasing putak no nasing putak. Wano na ano sak. Ngamsaan dala ang Arab ngisan ti kinataok. Tasaan ko nga ipalubos nga ilupit-lupit nak ti asin man. Gusto ka? No adda kalintikan, ilaban mo. San ko ang magustuhan tinaramid kanyak daya driver? Ha! Iraman ko iti plano. Amo ka may samot na yalapad kadag iti plano. Amo ka sa lakniban na ni Mira. Ken, amangan napod no ti atap ko. Nakal ti kursunada na kinkwana. Kat daytam ti saan amabalin. Nagbalin alapad ko. Malas na lain. Abay, kasta tilangam. Adda ka di kapungpungtot mo? Ada. Katiraman ko na dyan nga iwalin iti dalan ko. Oh, asino? Ti driver bodyguard ko no. Ti kapsat ko ana ata. Anya? Ti kang runa nakaluksaw ko. Katabok nga kursunada ka ni Mera. Ngamsan kong ipalubos. Ngadda sa bali ang makaikot ken kuana. Aramide mo nga umuna. Sakbay asao ka asao. Tasabali ti sao iti haramid, Reggie. Gat-gatadam ka di ti kabaulak, Jenna. San? Nga may bagbagak lang, tipudno. Mangtad ka kitin, iti ka sa pulak. Oops, relax. Agtrabaho ka nga muna. Oh, piste. Bad tripon nakpaimot. Titulan? Ket tulag. Oh, Ada i-deliver mo? Ngam, anadam. Dakil mat dayta akan tidad. sige man langin. No adda ko makwartak sana na rumbang nga ramidag dito. Awan parikot. Take it or leave it. Wanan. Ayan ti Pictos. Kan asino ti pangideliverak. Iba ka madakos. Makaus-usara ko ni ti bato. Magagaran ka ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulong nga kami patangatang. Nagmayatan direk na. Wah. Kuma. Kaduak ni Mira ita. Kaslamay tayo ka kiti kalpan. Oh, Mira. Oh, sana mabalin. Sana mabalin na sa balit di makaikot kang kuana. Nagtayak ta sino man. Amang lapad kanya, amang tagik kwaking kuana. Uray payasino. Patayok. San lang rita. Siyak tirumbang agnumar. Kadagiti kinabak ng ti pamilyam. Kitagbiagag ton. Akas ari. Anyat na ko namin tinamuanta, Dani. Nakigtutak nga rod, Mira. Positive gayam a drug personality. Wano, under watchlist ni Reggie. Saan lang ayusin? Lodi kat drug dealer pa. Ngam, apay ka no adida mo't tiliwan. Ada ka no pa'y kayat da ama-amuan. No asino ti big fish. A supplier ti grupo mo. Sa bagay. Basta, under surveillance.
Aganad ka. Well, dito tibiling kanya ti direktor. Sa bagay, saan ko nga ipalubos ang makaramid iti dakas kan ka? Dani, Nakasagana ak amang isalda iti biyag ko, Mira. anya? Pagrebangat data, kas driver bodyguard mo. Agyamanak. Kat saan nga agbidot tayo di arigi. Ta saan ko akabutan. Adan sangat ni Reggie, auntie. Adamat ang tilogan na iti garahe. Wan, itay pay, ngam sipod simrak iti kwarto na, saan pa'y remremoar. Anya? Kahit amom, adanadlaw ko itay. Na, mabuti nga pa'y kiti nga umasidag iti kwarto na. Anya ti kaya tiyo sa hunat ti. Agpagpaggaak itay, idi kwan, kasla makapungpung tot. Anya? Saan ko amaw-awatan ti ibagbaga na? Isu nga, idi nakarit na ak iti butang. Imadayo ako niti kwarto na, kat napanak matan iti kwarto, kan inlak ko ti ritaw. Adang rod iti kwarto na ita? Wan, Adda ibagak, auntie. Naskan amaam mo niyo dayto kat aganat kayo. ha, Ngamsan kayo maputa. Masapol nga adda kayo kanayon iti presence of mind nyo. Nadamadlaw yung amadi, iyawag yung adagos kanyak. Adamot cellphone niyo, san ka di? anya, Positive, auntie. Drug user ni Reggie. anya, Kat under surveillance. Masipsiputan amin agaraw na. Nagpintas iti aglawlaw ti dakkel a balay. Ti pamilya day ti Don Anselmo. Ninana biday. Agsibsibog iti masetas. Asit gakman. Adda kayat ko maamuan ken kuana. Pudno ti atap dagiti pulis ken uray ni Mira. Positive nga inside job ti pan nakaserak ken pan nakapapatay dagiti agasawa. Alakay ken bakat. Hanabiday, siya kung timang ituloy iter aramidon nyo, apan nagsibog ka dagiti masetas. ay, siya tanda na eh. Saan mo atrabaho da ito? Sana parikot day tanana. No, anya dagiti mabalin kong aramidon ditoy. No, saan kami lakit di arum marken Mira? Aramidaklat ta. Iso Kasi ta, holiday, ket saan asimrek ni Mira iti opisina na. wan kanungar, iso nga agmalmalum ita. Ken awan mo't sa bali apapanan mi. Nasaya at matapno makainan na. Na kumiti na palalbas nga al daw. Nana, adaman damagak no mabalin. Anya day ta, barog. Kumusta mo ti panakilangan dagiti agasawa? Adadakkel ni Mira. Kadagiti karo bayo dito eh. Ay na, managtulong da barog. Tunggal Disyembre, paayaban da amin dagiti kaaruba da ditoy. Kat ipaayan da ida iti regalo da. Kasta ka di? No ada ag kasapulan iti tulong. Pulos adida ag pangadwa amang tad iti tulong. Nagsaya at dagayam. Isu kasta unay ladingit da iti awandan. Kan kasday tinapasamak kadakwada. Nana, namak ken Mira, sipod na ipas ngay, da kayon tinangaywan kanukin kwa na. Uwan sipod pa'y nagkasawa dagwada akabsat ko kan bayaw ko nga Anselmo, ada akon kadakwada. Ta kami laang kunday di gwada akabsat ko ti agtenden na. Ta ulila kami mata na demang. Iso nga idi nakiasawa, nagpalay na edaklatan iti denada. Di kay nakiasawa? Saan baro? Tasipod, linuko nakti kayan-ayat ko. Inkarik iti bagik nga isarakon ti pusok iti nagan ni ayat. Kasta ka din, Nana. Wen, barok. Nasaya at gayam dagiti agasawa. Apay kasya ti inaramid da kadakwada.
Dayta nga ro ti pagladingitag. Ken, may papan ken Reggie, nana. Adaman damagag kada kayo? Anya dayta? Sige. Sungbatak no amok laki, di ti sungbat na. Daan ti biday kan Dani. Napasnak ti pa nagsarsarita na di hardin. Nagtugaw da pa iti sementado at tugaw. Anya nga pagsarsaritaan da. Hello, my dear sister beautiful. Reggie, Oh, nakiktot ka na sa amin. Kas ka mala nakakita ni Talalia? kala namin nga nagsao kay tilikodak. Oh, talaga nagpintas ka. Reggie, Iso jackpot yan na dagrok babking kati driver mo. anya ka din day ta sasawang. Nagkasatan. Kasla na nga bakit ti lottery ti loko. Mega jackpot pa. Saan ka mauawatan? Oops. Di na kumapanawan, my dear beautiful sister. Awan sirsirbi da kiti bagbagam. Aniya. Ditakan. Sige lang. Liklikan na. Ngamuurayan niya at mapaspasamak. Masapol amat nagkakadagiti dakulap ko. Sakbay amikutan na kati sa bali. Sakbay ngumuna timang lunaskin ka. Sakbay apatayin ka. Tapno nagkakadwa kayon kadagiti naganakin ka. Nay, apay akasla nagdardaras ka nga imasidag dito ay danay. Da ka di parikot mamira? Awan, pinanawag lang ni Reggie. Tadyak magustuhan na kiti bagpagana kanyak. Anya? Binastos na kakadi? Saan mat? Namnan niya lati bagbaganan. Padasan na timang bastos kan ka. Tamakaraman kanyak. Ngala, agsarsarita kayo pa dito ita mga alaak iti mabalin nyo apagsunguan. Sige man nga Dante. Adala ngamin napatangay bagakin ni Dani. Anyat mako na mitisingasing ko, Dani. Mabalin. Mga no anyakit diti aramidon na no awanta. Mariknak namin. Mabutbutan na niyan tibiday. Ay, nadlaw ko nga rod. Awagak ti direktor. Barang matulungan nak. Uri no ikakitidakkel asweldo. Ti ibaon nang agparang agardinero. Nasayat day ta na panunot mo. Kaya't kumat amay paayan iti proteksyon na antibiday. Ison ti pan nakainak. Sipod pa'y naipasngaya. Kan, kabsat day di mama. Kinapudno na. Adon tinamak kun kwa na. May panggap ka dagiti naganakken ka. Kasta ka di. Nagsayat gayam dagiti naganakken ka. Ngam apay akas jeti inaramid da kadakwada. Diyak mo. Sana bale. Dandanin ti pan nakagunod da iti hostisya. Aganad ka, Mira. Mariknak, nga dapagad ng agpangpangtakan ka. Amok? Iso anas ka nga isaganaak. Mira, Wan kayam, ada pa pananta. Mapantay ti balay ni Colonel Diego. Colonel Diego? Wan, gayam da pa pa. May samat lang nga retirado a pulis. Adalang kidawag nga tulong kan kwa na. O sige, Ngam, adalang alaki ti silid da pa pa. Amok nga dapay day jay. anya day jay. Umay ka. Aday pakitakan ka. Nagpintasan na paltok. Nikilado a 9mm. Naimbagman dapay day toy. Wan, agyaman naktasan ang napukaw. Kan saan nginala ti kriminal. Anya ti panggap mo. Agpatulungak. Para iti pan nakairin nyo ti registration daytoy. Itinagan ko. Okay. Kan kahit ko nga ituloy tag-practice sa pumaltok. Sige. Lisensyado na ito Dani. No kahit mo, si kapay lang ti mangikam. Amok nga mom tagigam iti paltok. Sana ko namas daw, nga mom adagos ti klase da iti apaltok. Kwa. Kat no kasapulan, gumatang ta.
Agpatulong ta kini Colonel Checo. Paya simrek damira kan di driver na iti silid idi dado ng selmo antibiday. Ha? Ay, saan ko nga amaw? Talaga na talaglao na iti driver na. Natural. Driver bodyguard na. Rumbang laeng at alkan na. At ang sakit di milagro ang mapaspasama kiti nagbaitan da ko nakpanen. Saan ka kumang agatap iti dakes, may papan iti kabsat mo? Saan ko akabsat? Ha? Ampun daklaan. Anya? Amok nga amoyo dayta. Nimpalaagang kayo. Saan yung ibagbagakan ni Mira nga mo kon nga ampun daklaan? Anya? Tungpalan da. No saan nyo akanyat nga dadak sa mapasamak ka na kayo. Ay, Reggie, Nalawag mo't lang timbaga ka na kayo. Ha? Antibiday. Kasta ti planok, anti. Iso asan kayo kuman na mas taaw? Nada sumangpit akadwa tayo di ti balay. uway na anak. Katagyaman na iti panangyali kakam kanya kanak ko. Jack kayat nga dadaka sa mapasama kada kayo. Akasi tinapasama kada papakan mama. Mera, Wanante. Nagtarakan da papa iti ulag. anya? Isumot lang day jay nga ulag din ang tukaw kadakwata. Amom, Dani. Napalang ka manunay. Anya ti apalam ko makanya. Kasta ako mamat kagasat ken ka. Anya ti kayat mo asawen. Agasa may isa ka lang nga driver. Ngam nakabaniit ka. Itinalukmag ngay kan. Wow naman. Saan ka mauawatan ka dagita nga ibagbagam? Kunin ka ruda. Kaya't ko asawen. Naggasat ka. Anak kanubya iti kapsat ko. Anya? Ngam ulitag tinaibagaking ka ni tinaminsan. Saan kong ipalubos akas king ka lang nga driver. Ipagpatinggaan ti kapsat ko. Adda nga tamabalin mo, no bilang takas ta ti mapasamak. Apo mundno ti atap mo. Ha? Kasta. Amo mo ti mapasamak ka no, bigdot ka. Ibagak kan ka, Reggie. Sa bali ti aramid, iti sao. Anya? Sana kas karina ti ibagbagam. Malaksid, no napadasa mo, wano sanay ka pumatay iti tao. Anya? Oh, apay ana ilabag ka iti imbagak. Saan ko nga mo day tangi babagam? Di ako saran ang mamapatay tao. Taamangan may darom ka. Idarumnak? Oh, anya kung matipang idarumam kanyak. Kat sikapit tinangipang ta kanyak, ha? Reggie? Wisit ka? Saan ka kung mga balin akong trabida kanya? Taamangan nagbabawi ka. Bita ka man lang eh. Wisit. Bantay. Saan nalaang amo? Nga mabilbilangan ti aldaw na. Maipisokton iti pagbalutan. Kriminal. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anti, anyat na pasama ka ni Reggie. Kurang nala patayaban ng tilugan natin manaw. Amo pa yan. Ay, asino ti kinapungtot na? Chat. Apay, anyat na pasamak, Dani. Apay, anak kapungtot. Atapan na. Nga da relasyon ta. Anya? Kasta ka di ti atapan ni Reggie? Kat nagipang ta. Wano impang ta na. Ti angunan pain. Imbalag na kanyak. Asa anak nga agbiddot nga agaram. Wano makirelasyon ken ka. Tano aramidak dayta. Patayin na. Diyos ko. Niya? Kinarit ko. Imbagat ken ko analaka ti agsao. Ngam sa bali iti aramid. Kat, anyat ni bagana. Di ta nakaluksaw.
Imbagak, analaka lang aramidan no sigod ngar aramidan na ti pumatay iti tao. Kat uray la bimulad dagiti matana. Kasla nasukaan ti rupa na. Akayat na asawan dayjay. Guilty reaction. Ti awanan pain iti a driver. Kunam no asino. Nga maapay nga taan sa una ti kasya kanyak. Patrit. Kahit kumanang tagpuri ti bato. Mapana kita energy na. Masapol ko manan siya po. Kat saan nga sigsigurado na jay at dani. Sakbay ng ipatungpal ko ti plano kan mira. Isutip na. Isumamin tilapad kadag iti panggap ko. Malas na lang. Dahil pakita na kanyak ti panang kontra na. Partakak patyak patray. Kahit ko ti makadanon taras iti apartment ni Gina. Salpag mo ti di ababay. Saan ko makontak ti cellphone na? Si kamot tinadanon ko dito ay breaks. Ni Gina. Ada na panandakan, boss. Gusto ka di? Mangtid ka man pa eh. No dahil dulin mo dita. Bad tripak man ngaminan. Nakabatri pa maya. Ti mandalaing kanambisyoso a driver ni Mira. No, apay. Madlaw kong arod nga gusto. No di pa'y katadan relasyon da. Kasta ka di. Ngumsan kong ipalubos ada di a driver lang di pagtungpalan ni Mira. Oo, anyang arod di kayat mo amarami dita. Di ikan tayo iti pagnakman na. Kasta di panggap ko. Tala nga pagnakman no saan nga tungpal iti kahit ko. Basta, at datangdan me. Sige, manasun tayo. Sige man nga ron. Sinalbagi dyan. Wow! Nasimbang matgayam ti pulso mapamaltog, Mira. Kanayon nakidingay kuyog ni Papa dito'y firing range. Nang runan da firing competition da. No saan lang ang nagmintis ti umuna addo aputok. Bols ay kumaamin. Napayang amin na nasa anak ka nag-practice. Kat si kaman maglaro ti sumublan. Ha? Kwa? Alakit din. Practice ka. Kwa? Sige. Alaman laangan. Okay. Oops. Wow! Bullseye amin! Nagkasim da ita. Ha? Kwa? Tiyambalaang day jay, Mira. Agpud no kaman kanyak, Dani. May saka ka diya military man? Wano kaman ti PNP? Kwa? Sorry, Mira. Adda ipudnokken ka. Anya da ita? Ada mission ko dito eh. Mission? One, may isa a big time drug dealer ti sapsapulan mi. Kat adan link mi. Kayat mo asawan. One, kat dakkal tinamnamak nga iti mabiit. Matiliwan ti big fish ama ko na. Tsak pulos nilam nama data. Isumat lagayam. Nadlaw ko nga may kadagititigtignay mo. Kat saan ka basta driver lang? Kan sigun matlaang iti impormasyon anakalap mi. Amangan no konektado da ito'y akaso itinapasamak kadagiti naganagkan ka. Kat dandanin aglawag ti amin, Mira. Dandani mapagsisilpo kung dagiti pasamak. Kasta. Kat sorry langan. Amangan no may sa abato. Duabilit ti mapuntaan. Anya? Kalpasan da ito'y akaso. No matiliwan ti kang ronan a suspek iti pan nakamasakar dagiti naganakken ka. Kan matnagan iti ikat tilintag ti makuna a big time drug dealer. Siguro, mabalin kon ti agsubli iti unit ko. Kasta gayam. Kat numalpasan ti mission ko, isoblat ko mat ti parikot ko. Adda parikot mo? Adda, Mira. Ngam personal. Iba ka lang nga niya data. Mga na matulungan ka. Amo ka makatulong ka. Angam, unaan ta pa'y asulbaran dagito yung madama aparikot.
Nakasagana kayo kanin, Bricks? Wen. Talo kami lang nga manglugob iti bagbaga driver ni Mira. Good. Nga maganad kayo. Ang mga nuda kayo ti patsun. Da kami? Padsun lang tiyag may mesa. Ha? Sos, saan to ang mapasamak day ta, Reggie? Da kami pa iti kunam? Agtalikak matkiti ka na kayo. Tan nakapoy kayo. Saan kayo nagbaligi iti muna apinaramid ko idi ka na kayo? Isumot. Lola, kaano nga ron asa din tayo ti driver ni Mira? Isu tayo ti logan ni Mera. Kahit, tayo dyan ni Danny at driver na. Iso ka din niya bang pumpuna si Tilugan? Iso, ala, agting na kan. No, kakadwa mapantayon. Agbuya ka, Reggie, ha? Sige. Dito yak lang logan ko. Burya at ipanang lugubyo kini Danny. Sige, kakadwa, mapantayon. Kita man. No makapagpangasto pa itilo ko. Pare, husto daytan. Mga numagasgasan talugan mo. Ha? Talo alalaki ti masidag kanyag. Tuling ka kadi. Ha? Ay, siya ka diti kasarsaritan pare. Natural. Awan mat sa bali at tao dito, no? Sana si ka? Salbag. May pasubo at sana. At damat lang langgong mo, anya. Wow. Nasiglat ka mat. Napartak tasipot mo. Anya ka diti masapol yung kanyak. Kanapaya kaya't nakadangran. Nagadulakit di na sa ludsod mo. Nalaing kang aglisi. Gam saan mon amalisyan pa ida ito ay... Ito di sabtam. Tapno at pagpampanunutom. Salbag kayo. Kanya tararamitin nyo, ha? Darupan nyo dito panas. Sige, dumarap kayo. Masalbag. Napadsunid Danny da Bricks. Naulantak datalo. Dakasan. Masapula makapanaw kita yun. At tanto sa baling aldaw mo, Danny. Sige sir. Ikulong nyo dagita nagpanggap amang dangran kanyak. Ayok ka. Ang bayan kayo na ito, Magkawar kami tulan. Kako. Nasayaat lang ano kasta. Kasanon no saan? Tilugan ni Reggie tinagdardaras apimanaw. Anang labas kada kami. Kakadwa na lakit di kita. Dahil ta tinapasamak Mira. Kat nakitam tilugan ni Reggie? Juan, iso tinagdardaras apimanaw. Anang labas kada kami. Itinapadsok dagiti talo. No kasta, kadwa na dagiti talo. Masiguradok dayta. Kat isulakit di tinangbilin kadakwada amang kabil kanyak. Talagang unan pa inda diya tao. Marumbado. Mabitlaan Mira. Ada awag ni Sargento Yante. Sige, sungbatang. Hello sir. Anya? Agpapada nga adda iti drug watch list dagiti talo. Kastagayam. Sige sir. Umayak dita presinto. Oh, anya ka no? Masapol ang mayulit ti darong kontra kadagijay. Kenasken amamuan no asino tinangbilin kadakwada. Ada awag ni Mera. Apay nga ta? Hello, Mera anak. Andi, singmangpit ka din ni Reggie dita? Wan, sangsangput na. Ti awan nagbain. Sige, anti, dadyalaan. Bye. Bye. Anya nga tatiga po na nga imawag ni Mera. Kat dayjay lat dinamag na kanya.
Ada ka nun yung gibalay ni Reggie, Dani. Anya taramidan ta. Bayam lang. Takam maganda oras arong morti warrant na. Sige, Mira. Urayan ta ni Tenyente. Adala ang pagsaritaan mi. Alang arod, tadamat awagak. Kan agsubli ka di investigation. Tamwag. No nagpod nun dagiti awanan bain. Drug addict kayam. An nadamday di Reggie. Tamangan no mapagaramidan na kay tidakas. Awanan ti maramidan da at tao na tiliwan dagiti pulis. Tano positive a drug user. Makulong when no marihab. Sa dino ti papanam, Reggie. Nagtalawakan. Anya? Nga magsubliak to. Tao may kuwala ang tibingay ko. Iti kinabak ng dapapakan, mama. Anya? Sana mabaling. At di nakibingayin ni Mir. Reggie. Sige, ante. Panawang kayo pa. Nagtardarasan na pimana. Agtalaw ka no. Kan kasla agap apura. Ada ka din nakabasulan na. Anya, pimanaw ni Reggie, ante? Wen anak, nagdardaras. Kaslada itartarayan na. Talaga nga da, ante. Pinanggap da kami nakabilin ni Dani. Anya? Ngam dagiti talo akakadwa na ti pitadso ni Dani. Iso nakabalod dan, natiliw da. Diyos ko. Impod no da ni Reggie tinangbiling kadakwada. Barkada na gayam dagijay. Katagpapada da amin na drug addict. Kasta ka de. O sige, ante, dadya lang. Bye. Bye. Awanan. Dani, awanan. Imanawan da dya, Reggie. Sana bale. Ada ka na yun amang sipsipot kan kwa na. Agpating gamot laang day jay.